icyorezo cya korera gikomeje kwiyongera muri Kongo gihangayikishije abantu ibihumbi mu nkambi z'abataye ibyabo imbere mu gihugu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ikigo cy'iteganyabihe mu nama n'abanyamakuru i Nairobi muri Kenya cyavuze ko ikibazo cy'inzige zibasiye uburasirazuba bwa Afurika giteye impungenge zikomeye ku bijyanye n'ibiribwa mu karere. Abakozi bashinzwe gusenya hafi y'ikibuga cy'indege Abidjan muri Cote d'Ivoire bazindukiye muri icyo gikorwa basaka mu macumbi nyuma y'uko umwana w'umuhungu ahunze akihisha mu ndege. Abarasita muri Malawi bishimiye icyemezo cy'urukiko cyemeye imigenzereze yabo nk'idini kikanemerera abana babo kujya kwiga bafite imisatsi izwi nka madrede. Naho muri Afurika y'Epfo umutoza w'ikipe y'igihugu ya rugby Jacques Nienaber yavuze ko azibanda ku kuvugurura ikipe kugira ngo ikomeze gutsinda nyuma yo kwegukana intsinzi mu gikombe cy'isi giheruka.